شبانیم هیجا ام جاره که دن بون میوان ما داوا به برنامه زمانی ما ایروجی بردوامیا وانه امه بوریه دیسا تیپین کردی و دنگیوان امه ایرو به شاگردین خوی هیجانا پارو بکن بله شاگردنو همه گفتار بکن نهاجی امه آوای تیپین کردی ین گردک و ین هردک و دنگیوان تیپین دنگدار و تیپین دنگدار و پب دنگکیا کردی به چه آوایه و کی جان تیپین جی امی جوره بدن دست بکرن جخوا جاره که دن ام بیجن لینو سامه و وکری به لینو سامه یا خطوی حمد بن هفده اف لینوس یا گو ام لسر تیپین کردی بنویسن و ده پیشرو جدش خو نویس سامه و رزمان ما همه سر و لینوسه به اونجی لینوسی خو آماده بکن ام جاره که دی دست بکن ما گفت در زمان کردی ده 31 تیپ هنه 31 تیپ گردک، هردک، دنگدار، دنگدیر و پف دنگک آوی هیا اف تیپ جی نها امی وانا یک یعنی باشقا بکن در سامی وانا مای در باس بوی من جی تیپا حتی زابر 31 تیپ کردی آوای نویسا ها و دنگی ها ایرو جی امی وانا جهدو وقتینه دست بکی تیپین گردک تیپین گردک تیپین گردک چوچنا ب ج چ د ا ای ف اف تیپین کردی گردک گ ه ای ژ ک ل م ن او پ ق ر س ش ت او و خ ي ز تیپین گردک تیپین گر مزن A B C Ç D E I F G H I I J K L M N O P Q R S Ş T U
او و و خ ی ز آوای نویساوا جخوا ل برویا نابرا هر دو خیز کاده ام نویسه خوا بکتینن تیپین خواین کردی ین گردک ام ها هرن تیپین هردک تیپین هردک ما زين هفرنا ما خطا خلنا قاعد يداوي تيبين هوردك تيبا يا هور قلو بركة ما قول و خطك بيبي انتقارن بشكي بينن بردا ب ج ç d a e f g نویس آواجی به بی آوای انتقان دی بگینه داوی انتقان نکنیش گ ها ا ای ش ک ل ن ن او تیپا پ یا هور پ پ ق ر س ش ت او و خ ي ز افجي تيبين هوردك ا ب ج ç d e e f g h e i j k l m n o p q r s ş t u v و خ ي ز جبو اوای نویسه اوای نویسه نه خوندنه جبرن ها هینم نکتنه مجارا خوندنه ده برسیوه هبن کماسین هبن وندکارن رابن برسی خواب کسی که جو برسیوه هنه جبو اوای نویسه ناکو کی بوره در کتبن برسن هبن دکارن بکن اف تیپین کردینه شخما گوت مینا تیپا که ام بیجن تیپا یا اف دما د چاپه ده د کمپیوتر ده اوای نویساوا جدا ته نویسین بس د کردی لاتینی ده وی اوایه لوی درجی عینی تیپا ا ای او جی بچوک ته نویسین تیپا لوی در تیپا ق هيا تیپا ق گلک جارها ام دبینین پیدا خطک منو هيا اف خط جي يا كمبيوتر يعني نقول كوكاي بخايا اف جي همون تيبين قردك تيبين هردك جبوي با برسيو هنا برسيتا هنا دينا
کەسێک پرسیوی هەیە ئەگەر پرسیوەتە نەبن ئەم هەرن دەنگدێر و دەنگدار تەمام تیپên destpêkê em ê tîpên dengdêr bibin. Ji va sêwiyek tîpên got bi dest me xistî yanî tîpên me yê Kurdî yê got niha dest me de ji wan sêwiyek tîpan heşt tîp jî dengdêr in yanî bi dengin bîst û sê tîp bêdeng. Dengê wa tune. Bes niha min ji we re bêjin bi çi awayî derdikevin. Tîpên tîpên dengdêr tîpên dengdêr destpêkê tîpa A tîpa A E I Bi vî rengî heşt tîp derketin holê. Tîpên dengdêr yanî tîpên bi deng. Ê got dengî wa heye. Bêyî alîkariya tu dengan, bêyî alîkariya tu tîpan ev deng ji bi tena serê xwe derdikevin. A E A E awayê devê me çawa ye? Niha deman bên A E awayê devê me çawa ye? Kê dizane? Keremka? Vekiriye. Ne girtiye ne jî gulover. Tamam serkeftin. Awayê devê me vekiriye. Deman bên A E A E yek dengek qalint û E dengek ziraf tenik. A E ya jêr E I E I ev dev tê girtin deng ji vir derdikeve yani xwezayî derdikeve bi tena serê xwe dikarê bibe dengek yani dengê dengê î dengê ê ne yani alîkariya ti tîpî ne ti tîp nikare alîkariyê bi ware bike çima ji ber bi tena xwe dikarin derkevin A E I divê va her sê tîpa de awayê devê me bi çi rengî ye? Çawa ye? Careke din? Nîvgirtî her bijî. Çawa yani nîvgirtî dikare şîrove bike? Girtike. Her bijî. Serkeftin. E I awayê devê me çawa ye? Nîvgirtî ye. Nîvgirtî yani ne girtiye û ne jî vekiriye. Deman bên A E vekiriye ne? Baş em dibên E I çawa dibe? Nîvgirtî. Erebî jî din wesat yani. Devê me di vî awayî ya di O û û gilover. Awayê devê me mîna wan gilover. O û O û gelek caran em divan tîpa de şarj dibin. Ev her du jî. Niha me awayê wê nas kir. Em destpêkê devê xwe nîvgirtî dikin. Deng ji ber xwe ve. Dema tu derdixê xwezayî derdikevî. Li vê derê jî ew jî ti qirka xwe yani xwezayî dihêlê devê xwe gilover dike dengek kurt derdixe.
ı, ı. A, e, I, o, u. O, u. Tipên dengdêr A, E, I, O, u. Kî dikare bêje? Kî dikare? Keremka? Destek. Her bijî. A, E, I, O, u. Serkeftin. Kî jî dikare bêje? Dîlan? Tipên dengdêr A, E, I, O, u. Her bijî. Kî dikare? De. Keremka? Tipên dengdêr A, E, I, O, u. Kavê bêje carek din? I. Ne o, I. Her bijî. Carekî din em dubare bikin bi hev re. Tîpên dengdêr. Bi hev re em bêjin A, E, I, O, u. Tamam. Kî dixwaze bêje? Kî dixwaze şaştî hebin tiştek nabe. Eger kêmasî hebin jî em dikarin ji temaşevanan re serrast bixwînin. Bêrîvan? Tipên dengdêr A, E, I, O, u. Serkeftin. Niha jî em herin tîpên dengdar. Tîpên dengdêr û tîpên dengdar. Tîpên dengdêr me got tîpên bi dengin. Yê got bi tena serê xwe dengekî derdixin. Lê tîpên dengdar ew tîpê bêdeng. Ew tîp bêdeng. Mîna tîpa B. Tîpa B dengê wê heye. Tîpa B dengê wê heye. Çima em dibên naxwe bêdeng? Kî dizanê vê bersivîne? Çima em bêjin tîpa B bêdeng? Mamse Ciwan? İşte bu harikariya tipeki dertkari, harikariya dengeki değil. Tena tipa bab tena sarı ko nayi nayi dertkari. Niha? Deman dejin ba an be tipa a peyvetkin. İşberde tipa a le harikar tipa ba. Dejin ba ama le ko an tipa bab tena sarı ko letkin ve dengi dernak. İşberde beje tipe dendar bir den. Her bijî. Kî jî dikarî? Kî jî dikarî bersivê bide? Kesek dikarî mîna wê bersivê bide. Bêje bêhtir şîrove bike. Bêje çima em ji war dibêjin tîpên bêdeng. Dîlan? Mamose veko bi tena serê xwe dengê denaxin bê tîpek alîkar ji pêre wê. Ew tîpa alîkar pêre tê nivîsîn. Na, Niha çawa? bes ke deng pêra. Weke deng. Ne? Tamam. Heger tîpa B. Bê alîkariya tîpa A be. Wê çi awayî derket be? Mamose dernakevê. Dernakeve. Dernakevê, Bi vî awayî ne dê dernakeve bêdeng. Bes dema got ev dengê ha pêre dibe alîkar yan jî weke xeyalekî tê cem dibe B her bijî. Niha em wek şagirt weke civak jî em tim dibe ba, ca, ça, da A mere derdikeve. Em nabên B, em bên ba, ca. Ev jî şaşe. Tim em nazik bikin. Her tîpekî em heqê wê bidinê de. Ev A ye, ev E ye. Çênavê ev xurt qalin derkevî. Çênavê ev jî zirav derkevî. Her tîpek dengek wê heye. û her dengek jî dengê wê sade gerek em bilêv bikin.
ما قلت تيبين دنگدار يعني تيبين بيدنگ. ب ج ç د ف گ ه ژ ک ل ن ن پ ق ر س ش ت و و خ ي ز تيبن دنگدار ب ج ç د ف گ ه ج ك ل م ن پ ق ر س ش ت و و خ ي ز ما قلت 8 تيبن دنگدار 23 تيبن دنگدار دنگدار ام جارك دين دوباره بكن دنگدار چما جوال بجين تيبن بيدنگ جبر بتنا سري خوا تدنگا درناخ هر تیپک دنگدار گرک تیپک آلیکار یانجی دنگک آلیکار خیالی بره هوی مینا ب درناک گرک تبیجی ب توک دنگی ا خیالی بره درخه حتی که اف دنگ دره درکوی ج ج دوی تبیجی ج نه جا نجد ج ç درناک هبه گره که تیپا دنگی ا پیره هبه حتی گو اف تیپ مره درکوی نه ام بجیم ç د د د درناک هبه د ف گ گ ه ج ج گرک ام بیجن ت ج ك ل لا م ن ا دنگه ا ن پ پ ق ق دنگه ا پیره هبه ر ر راش خو را تیپکا لرزوک یعنی و دنگه دیده صدا دیده س س ش ش ت و و خ ي ي ز ز همجي به آلیکاریا دنگ ا اف تیپ درد کون ب ج ç د
ف ج ه ج ك ل م ن پ ق ر س ش ت و و خ ي ز تیپین دنگدر آ ا ای او ای او 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 تیپین دنگدار ب ج ç د ف گ ه ج ك ل م ن پ ق ر س ش ت و و خ ي ز ev jî tîpên dengdar. Kî dikarî vabêjin? Dîlan? Tîpên dengdar. B, C, Ç, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, Ş, T, V, W, X, Y, Z. Her bicî dîlan. Kî dikarî? Ti? B, C, Ç, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, Ş, T, V, W, X, Y, Z. Her bicî dema em bêjin em a jê rakin. Em nebêjin pa qa, em bêjin pe qa. Her tîpekî em dengê wê bidinê de. Em niha pevdengeka Kurdî jî bidin diyarkirin. Pevdeng. Kî bêje çûçiya? Pevdeng. Xa we. Xa. Pevdeng jî xa û we. Ji bo vê wanê em gihan dawiyê eger pirsê şagirda te nebin. Pirsê we hene? Tiştek nehat bê fêmkirin em wana xwe bi dawî bikin. Belê temaşevanên hêja heta bernameyek din em ê hîn bêhtir dewreya xwe waneyê xwe bi we bidin naskirin. Niha jî em xeleka xwe bi dawî dikin heta xelekek din mîn xêr xweş bîne. خمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی